One timini one. Because a year be mu dadwin no mutima adwin say. And so one better now da. Dan better wada. One fear better cause you want to atwas. Better cause you want to. E to do on dia to one say so. Dia to ni din fie ho. Ha. So person di din. Oh hallelujah. Amen. Bible nen kasa o. Tio. Na so ni ba wo ani dia we tram. Ni ba wo ani die mu no. One tram. O te say mo wo yi won ho. Ni pe say emo a. Onyankopon ku wo yi won afiri wo won ni da so. Okwanya nkwasiafo faso ni e na me tro Bible no dabi wo se okwanya nkwasiafo faso eni butai na omde kwaso no eni nine dabi dan kwanyim wonu so mo pa wonu asem no won wo pa wonu asem wo di we ya chi omo so di san kwasiasem we ya chi ya no no makoto echire no wo boa won asama no se nyan ya kram nyina de makogu asama o wa hwa won so amakogu owo hwom so mo nyani da so atini fo no na atini fo bo bla pa tie won so hallelujah amen Bible ne kasa kire wo obuta ne nye ana mi tu fo amabu fo me han wonum ti dabi na no wadom amen na no kwagye papa Mami butai na de kwaso ne butai be ya Yesu ahye wo bo Onyankopon twedwam po ye wonam do ba bezi aso wa hye yem yes eto butai na de kwaso ne se odi gire ma wi ase so dia ene wa bragu ubedi do konkwa asama na be se wa ho fe asama na be se wa ho fe wo munya trabia bio na wonya trabia biom eto ka Bible no a hwe wo ye papa na gye wo kra ne ba bia wo Okoh wo ka ye Ecclesiastes 7 Bible say o se ka chapter 6 and the Bible say verse number 7 odi pa bra obre nyina wo so odi pa bra ya den obre nyina odi pa bra obre nyina obrema na no na so de clap no de ni pa clap no emam hallelujah amen Psalm 118 verses number 8 Psalm 118 obrema na no verse number 8 de ni clap ni mem de ni clap ni nyada yi emam wa Christians akana sam na wi yentie Psalm 118 and the Bible says verse 8 kasa se wo kire wrade Bible say oni a wotie me na ese se wo ye den wo kire wrade enemy tu fo kire awurade since wo do be to ni paso wo be to ni paso since wo do be to ni paso yes kire awurade ese se wo kire wrade ese ye kire awurade since wo do be to he fo so to ni paso hallelujah amen wo wi na kwasa atu okay Bible nin kasa nchirawo Isaiah chapter 2 see Bible verse number 22 and the Bible says what say montamu fro nipa mom yentwie wo fro nipa desani a ahomi e wodi hwirim ahomi e wodi hwirim na so nipa no wa wo beto ne e wo hwirim bejem so nipa no sani pa ye budi den kra